Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma pen Kimangpon Drugs Free Assam pa TPN Ponsi Assam Police atuma phan kapin khat kapasoda ka jok kedam tang ning kani siangbong Assam la pen karbiang lo long drugs saputhak kiri ka khuru kapasti ka sai kedenga jok ke ong dunga drugs la pen abi ha ke klematum raikom sai khari ding chingnang pon lo Lasonsi Karbianglong district arlualong arni wangamad raikom sai khia tum pen rakia hormu kenep kachimin me pinajo drugs kiri mate ke choderatum abidi ki jura somsi nang manderlo langdamlo pulote ke ongdung karbiao somaratum ta ke damtang penangan ning kampen lahai drugs ke choka charli dona jok non anke khat khati bokajan hanjang langso balipathar deupani silunijan HDP dilai habar malompen bang pharohinian bak karbiari sotumakai hingnudun tanglo Drugs ke chop hai aphiong nangbat ong pura ratum chini si hanjang nang so ra ratum chingwai chingsai padosi karbiari so jasme drugs ke chotuma phan kene basai pangcheng jongsi drugs ke chotuma phan neplong chek lopulote bokajan police station long thapdam 30 ansi siding ponlo bangso sai ki deng pona jok kidam tang jak hongni phai ko rapor ni hanjang nang so stadium adung NH thongkep la sirkep atobara kungalong bang thomkep drugs ke cho ariso atum aning chirusi drugs ke cho pen chi ulo bangso phuthak ra ra thengno kapak lang je phan pura doan atum chingrum si anti drugs awareness asai ke deng ta padu ponlo Sini tu National Highway 39 tu sini tu main ke CA 39 locals tu la si pini patir pi ponsi la juntu anti drugs apu sak bangke itu campaign dulu ya do pencuna cun lo mana dampun lo nasi ipangi wangi lang ta ni tumang minangan discuss lo je kiti bung tumang itu man lusi sal pogo cho harke ka avelang tadak locals tumang citong pen RD nang pidun lo acha mang pidun lo mangas program mang success lo nasi alam thiba ni taling je hilo sita adung tu la nitul man pini bangke not only itu anti drugs campaign chot gali ni milan tum reps bitalan ni tum dak chipipon dan itu successfully lo Laso site heglong si penang atumke aning karong chekhangon esi adiman palidun pen jumisen alamta thandun lo staminon mang ni ta chimatha theglo he chiklo yon ni sidolang ki ri staminon treatment bom lo ni ta ni ta si pini ben ge la hai son mai parim relu pusi mane semi taminang ji pilong nang tha mane non da treatment bom ni ta si kemi sen hormu goli lage nono bi mium da mane chun de des kemi ni mitang si photang lu non si thana ta ge janglang ni ta chiklo yon ta belang si ni da an hen no munit ningon chilarun ke non han het kicheng ke chilarun jima yalo ni ta ma tha ge non da serajan maki avilubon nep kenep lablo angko hormu ta long thai velu drugs serajan long mangen ne halapu drugs ke chopen kacheu apu apaya tum aning karong alam setami cepak langpon bokajan penanan terang Karbianglong live